Wudeme menen jena makatur neme jen shalado che yo chaka chamre wish ka penal estate jen kwar ke commissioner dung manyo county wudeme shala Peter awon adong jen eche yo ke fan chaka cham jen yo return chama ke re wish ka penal estate rashim inshallah to wud mishal ke joy kop dollar ramadan la ler la kalat ka parliament dung greater penal estate inshallah no kan yoten content ja sham kitin content ja yar ka yoten content ja ko oil fil charaja ma chaja kwen gwasa dana waj ke jeten cha jogo no jin non war gana dial kitin content lat so jogo no take yo tishibat kiti sham ti 3% ka yo dial content ja ka oil kan yotin content ja shaman wuda me shalado ka yotin content de kam community tin content to gwat detka ngai kone la petroleum ke jat la yotin la work community wa kan content ja cham shalat no jen chalwang de chaje yar wa abuse of power mandana chalat ke yer lwanka de wa cha bom de chaje ka lan mi shiro da lot gwas dana loko jetin re parliament chalado chaje vote commission ke vote of no confidence ne di chop ka jen dang jogud badak te jingwoni si kantidien chong nela no ramme me she fit ki she ronko jen bala ruechre wech ka greater apanal ka job jega dana chalat en wude la commissioner mayomen sajela da ramadan shal ke misa dollar en wude me dojen dwai ka je ki punishment dana kam ka je jen o sheriat cha jalat ko dana chalat kan yodi ala konti de wo ka ko jena commissioner la danda lat ka community wajen cha je ku jen wer dana cha je ka je gwaza dana shungna tin ko jan bajo wo chawani ti jan dang dogi de badak chikana logo no rama mo ki kwara mo bete wi kwam kane wel baro ti chi na ko no da ti wi kwam la do mi che George no shi commissioner she yo chaka cham wama la to gene wala ne dia na bu gwaskel ba tin jeg dia la kon chalat ba kalat commissioner no berwich en commissioner mo la ja wo ke jan danan chalat ke jen wude me jen chaje wo ke vote of no confidence ko jen chetel domo gwa mi chaje ke je mi dong da ngot ke je wi kwam chaja ko jen be report ke le be jenno ki ta da nan shiru ke je ke lu yotun ci bat ti diala to ki mi she jenno no jena wa be resign boro do wo kwarka madan teten lugu loko je linga je man loko je wude me loko je ngode te wi kwam chala den wen wood mo point de alamandan de kule la community kene den content te ka gwada antili state en wacha ka caption changa dormlet kene en commissioner ma chala do jen shere mudi long che lat ko en community ndana kule chonga kwide che je logo no be je lok wadira do dien ndana chala den kore me misha logo ni entame kwi kwa mdan te na wajen che civil servant kene te content la da wa wujeke ne den content re kuma ka woje ke ko jena commissioner la ja woje misi jogno mlede mo mi je be je chu woje chala do na me jen dwer rewde dwer nyam jen dum ko jen che community che je wo ko shikan lat gwada dan lat ka latin ka che nyogo ben dwaka latin kon la lat kuma woje ka wa kan dwer cha ga je ka je dwer do dienen cha je ka je la dwer dio dien chala do jen te ka core ki chairperson dung relief and rehabilitation commission and ray which ka manyo kante wajen iche je yen ke che je kapchong munyono je gwa en go chala do che dwer mi di long che jelat wa dwer ngwan den gwaza me do badan en che yoten kono de ko community tinte ka oil feel gwa dan ti lit staten o che ka le li che ka cham 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 ko ma chagu jen o jen dwer kel jen dwer ngwan den mo mi mo dwer mi je ka long jen dana chagu ke jen o men balat karo ada wo jen baje yi woch jen le danan chalat ko ne me biat ko man